Alright, hayi hlulile iCarnival City nama-trend ade khona ama-fashion design. Asibuyeleke ey'ntweni zakumaskandi. Lo music wakhona ama-trending ney'ngoma ezilokhu zenze kahle. Kunengoma laphana ikhishwe uMthandeni noLwandle Nkuli Paris 2023 August 9. Njengengoma yokuqala nqa ukuthi reach 29 million ama-views ku-YouTube. Ayi mafowethu, ama-views amangaka Mthandeni SK kulungile. Mabese siza la iGucci kaMthandeni SK featuring uMahu isidlulile ku-9 million music video ke leyo eyaphuma nge-7 December 2024. Niyabona ukuthi ama-views lapha kuMthandeni athi tata ayahamba le ngoma, solokhu yakhuphuka nje ever since yaphuma as a song of the year Ukhozi FM. Hayi yenza sure ukuthi iyacindezela online, yenza kakhulu le ngoma. Siyabonga uMasinga, isingile yakhe ayikhiphile 23 January. Yathi ukuhamba kancane nje yasiyafika kodwa ku-1 million, kodwa kusuka lapho ku-1 million kuya ku-2 million yagijima esivini esikhulu. Enye insizwa athi khona lapha eCarnival City emcibeni kaKhuzani, iza kahle kakhulu insizwa uMasinga. Mafika izolo khiphe i-EP enengoma ezu-6, kunengoma eyikhona laphana kuyo ngisazokhuluma ngayo, kodwa la ingoma yakhe ethi ngathi nguye ayikhipha 31 May 2024 isina 9.9 wama-million views, ishoda nje ngo 74,000 before i-reach i-10 million views lapha ku-YouTube. Yasebenza le nsizwa mafika izolo. Nqobiyazo Mayidululu, ingoma kaJulius lapha ehamba noMnqobiyazo, bayikhiphe nge-5 September 2024. Le ngoma isidlulile ku-8 million wama-views, 8.1 million. Music video wakhona nawo usudlulile kuyi-million laphana ku-YouTube. Le ngoma yasebenza kakhulu, yazalala isibili lapha Ukhozi FM kwi-top 10 song of the year ngoma yonyaka. Ingoma ethi Sigada Umzila, into enza ukuthi ngikhulume ngayo ngiyifake, ingoma kaMthandeni SK yiyo ekade iwu-number 1 kuma-trending songs last year, I think last year, yes. Yahlala nje khona isikhathi, isi-reach u-5 million lokhu yaphuma 28 November 2024. Shuthi izobe ihlanganisa boma 4 months, I think 4 months kusasa, if I'm not mistaken. Into ezokuthi ngiyifake ukuthi kunale ngoma le ka-Limit ephuma 21 March 2025, iwu-number 1 kuma-trending songs. I-reach nje within 6 or 7 days bisihleli lapha phezulu. Kuyingoma maskandi-ke ebigcinile yiyo kaMthandeni SK ethi Sigade Umzila. So Limit wenza adume ngakho ukusebenza kahle kakhulu lapha online. Siyibonga le nsizwa kaNala isebenzile ukuthi ikhiphe le single just before kube nomcimbi weCarnival City, wafika wayiperforma leyo ngoma leyo, kwajabula ihlwele, kwachaza inkundla. Sibonga kakhulu kuleyo ndawo. Nansi naye kamafika izolo EP obade ngikhuluma ngayo nje ukuthi hayi ngizoyivisit, sengifikile kuyona. EP yakhe nengoma ezu-6, enye le ethi Injabulena featuring noFundo Mo. Engoma sina 374,000 ama-views, ihleli lapha ku-number 4 kuma-trending songs lapha ku-YouTube. Basebenza kahle kakhulu abafana, bayimisele, bawubambile umsebenzi, abantu bayidlala ingoma zabo, bayayithanda kakhulu. Sibonga kuleyo ndawo leyo nayo ukuthi-ke wenza kahle kakhulu online, especially kuma-trending songs, okuyinto efunakalayo. Ingoma kaNjoko lapho ayibiza khona ngeHobosha featuring uMzukulu, ingoma yakhe siphinde yakhuphuka nayo. uNjoko umoya ade beyiperforma laphana Carnival City emcimbini ubuse-Carnival City kwaKhuzani nge-22 March 2025. Wafika wayidlala nayo le ngoma, imnandi kakhulu lapha emakhona noMzukulu ethi bamemeza, bafika bamemeza-ke nase-Carnival City. Ingoma yakhe nayo akusekude ukuthi ifike kuyi-million, waphakamisa-ke
izinga lapho Njogo kade ekhipha le ngoma. Maybe wenza ama-correction, maybe nje wayerelease nje ingoma sazi, kodwa ke ilapha no 719,000 wama-view, 719K oku 719,000 ke loyo. Right. Ingoma kabani ka-Navigator Cwensa featuring Mjolisi. Ingoma ithi imali yaphuma ngeValentine. Leyo ngoma leyo ke isikhuphukile yazafika ku-690,000 ama-views. Sisela kancane ishaya 700K. Yakhuphuka kakhulu, nayo inukelwa yi-million lapha ku-YouTube. Basebenza kahle kakhulu abafethu apha ku-YouTube, siyababonga. Bese kuba uSikweletu Mfoka Chiliza, iBorn Free, naye yakhipha i-EP nge-11 February 2025. Ingoma yakhe emnandi kakhulu lapha nethi into enhle, yiyo esenza kahle kakhulu lapha nengomeni zakhe. Nezinye ayikhona kodwa le ehamba phambili ina 868,000 ama-views. Sele about 131,000 something like that ukuthi ishaye i-million. So yeah, bekuyilokho nje ukhuluma ke ngalezi insizwa, because intokazi angazi noma yimi engakwazi ukuyi-researcha kahle, kodwa yizo nje lezi ngoma engiyitholile ngathi ake ngikhulume ngazo since besikhuluma ngemicimbi kulamalanga adlulile. Sengithi angivisithe sibone ukuthi online bamisa kanjani abafowethu. Basebenza kahle kakhulu, okuyinto enhle leyo esijabulisayo. Njengoba ingoma limit u-number 1 lapha ama-trending songs after Umthandeni. SK ngethi Sigada Umzila nayo iyahleli kuma-trending song. Bekungoma yokugcina amaskandi esiyikhumbulayo. Umenza angikho sure ukuthi wahlala na number 1, kodwa ke angizwanga kukhona lento leyo, kusho ukuthi wagcinelwa SK before kube ulimit. Naba ke abanye lokhu beqhubekile ingoma kaMjolisi ehamba inqobo yazo nayo izoshaya u-10 million. Sobe sibuyile futhi lapha sizonitshela, sizo-celebrate kanye naye i-success yakhe, sizonitshela ngayo mafika izolo naye emalangeni nje few weeks nyana nje zobe sifikile ku-10 million, because le ngoma ade ukhunywa ukuthi ku-9 million, kodwa bukani after nje isikhashana isikuphi iyaphambili le ngoma. Zikhona nezinye ingoma engayifakanga la, engiyifaka ngelinye ilanga, bese kuba eka SK nayo ke eyenza kahle kakhulu ukuthi ifike ku-29 million. Ya 30 million kuzobe kuwumlando ke lo, kuzobe ngokuqala nqa emlandweni ukuthi kwenzeke lokho, ukuthi ingoma ithi 30 million lapha kumaskandi. Ngiyabonga kakhulu ithuba, nisale kahle. Le nkosi yethu lokusivizitha kancane kancane izokwenza nijwayele ukuthi akunete kanje. Ngiyabonga.